Kaluguran pong kabataan, ikasal pantayanan, misan po ding meto nga pamilya, sinalilang bilen, king SM City. Kauli na kandaba, linwal daw ang tunggal-tunggal, ding tawuhan na ning bilen. Linwal de Jose, Lego de Balo si Maria, Pepalwal do king kahon deng atlong hari. Linwal do ring pastol, ang boring tupa, ang boring baka, ang boring anghel. Bigla may gulula rin pamilya. Uli nga layo'y baby Jesus, may lakwan niya king SM. But dear brothers and sisters, dakalya tanda ing Pasko. Etay sa nakakalingwan ing bida ngening Pasko. Yapin ni Jesus, ing kakatamong birthday celebrant, yang parangalan tamo. Dakalo rin tanda ning Pasko, ang kakasanayan tamo. Bala mo alang Pasko, nung alang Christmas lights. Bala mo kulang ing Pasko, nung itala damdaman ng Christmas carols. Bala mo ay kompleto yung Pasko nung alang gift re-giving ang buong regalo. O kaya naman liga, keso di bola, hamon, bayang imalan, at miyayaliwa pa. Pero tanda ng tamo, nung nanintune tanda ning Pasko. At ding anghel, sinabi de ka rin pastol, oy ning tanda, amibait ne, ing talapagligtas. Ngayon benging iti, king balen ng David, mibait siya ing kaya kayong talapagligtas, Kristo Gino, ing tanda, kaniti, yapin ini. Manakit kayong metong abingot, makabalon siya king lampit, at makakiraya king lalabangan. O rin din ng atlong tanda ning Pasko. Metong abingot, makabalod siyang lampit, makakiraya king lalabangan, haliking kanduman o salo ng Maria. Munang-muna metong abingot, nanipawagan metong abingot, bingot si Sesenia, uli nga nagyong bumabye, magdilidili. At baka nakaning bingot na Jesus, dakalbage si Sesen, king Biatamo, anting bingot. Si Sesen yung lugod pamiyasawa, kareng mga lating bage, potang mga rimla. Si Sesen yung lugod pami kapatad, at pami kamag-anak. Ngayon Pasko, may kitikit na rin may kakapatad, may kakamag-anak. Sesenta mo yung pamikabag-anak, o takamate na rin pengari tamo, eta na may kilala. Si Sesen yung tiwala na rin customer, bang munla din kekang negosyo, o kaya yung kekang profesyon. Sesen mula din kliyente mo, uling referral mix, our profession grow. Ikayong kayanakan sesenyo ing pamag-aral yu. Bangketa mi pasar kayo. Paintungol king masanting ang kinabukasan. Sesenta mo ing kakatamong kalusugan, bang manatili tamong masikan. Sana medong kareng gawan tamong ening after Christmas. Magpa-blood ken tamo. Lontamo nung okay pa yung kakatamong cholesterol, triglyceride, uric acid, sugar, si Sesen ing kalusugan. Uling kaluguran mo ring anak mo, Sesen mo ing kalusugan mo. Uling makalunos lang, nung lakwan mo lang maranon, king bien, kini king yato. Si Sesen na rin asan deng manok, at tanaman bang mupul kandakal. Si Sesen ing obra, bang manatili ka at ingkang kabiyayan. Si Sesen lareng anak, bang sumulong laking edad at kabyasnan.
Si sesen ing lugod pamilya, bang manatiling masaya ing pamiyutos. Si sesen niyang antimbimot ing kasalpantayanan, paragulantaya, kapamilataning maya padapat, pamanyimba at pamakiramdam, karingamano ning Ginoo. Bangketa kalupan ning Ginoo, sumulong tamo king edad at kabyasnan, maging kalugod-lugod king Diyos at kaparang tao. Kaluban ning bingot, kailangan tala ring aliwa para kumabye. Alang taong mabibye para king sarili namo. Alang taong mamamate para king sarili namo. No man is an island. We need one another. Sesena katamo ning Ginoo. Sana mipapaneseta mo king metong at metong. Kailangan taya ing metong at metong. Agay kaya be mo kimbali, kaya beme. Everybody counts. Kailangan tayong balang metong. Lalong-lalo na king parokya at king pamilya. We need one another. At ing bingot, paluan na yung kakatamong kayapan. Paluan na yung ganaka at lunos karempuso tamo. Podang menakit kang bingot, mibabalangan din depensa mo. Milako ka kamwa, milako ka pagal, gawa na kang maganaka ning bingot. Paluan na kaganaka at lunos at kayapan ning bingot. In the face of a child, we become defenseless. In the face of the child, we are invited to become like a child. Nya podang ika, pakilungan may anak mo, lalabitan may anting bingot. Gawa na kang anak ning bingot. You can baby talk a child. Magbaba ka kitang kayang level. Gawa na kang mababalog ning anak. Gawa na kang simple ning anak. Gawa na kang mayap ning anak. And the child will bring out the best in you. Sana king kabaytanan ning Ginoo yung anak ning Diyos. May the Holy Child bring out the best in each and every one of us. Lalong-lalo king parokya tamo, as we celebrate the birthday of Jesus, sana palwal ning bingot na Jesus, ing sablang kayapan ka rin puso tamo, bang mamulaklak king parokya tamo, king goodwill, king ganaka, king kayapan, king kamulog, king kababanlog, at maya padapat ning metong at metong. My dear brothers and sisters, palwal ning bingot ing kayapan tamo, bangketa, maging kalupatayang mayap mo naman ing Diyos. My dear friends, ing bingot makabalot siyang lampin. Ing lampin ning binyag, yang lampin ning lugod, at lingap ning Diyos. Nyabon chaplain ko US, King AUF Medical Center. Every now and then, dararan ko ketang nursery. Huling lilibutan ko ang andeng kwarto. And I have to pass by the nursery. Agit ko rin bingot, makabalot lang ang tingsuman. Makatangad siya ka rin ang metong sulu. A simulation of the womb environment. Makabalot siyang suman ing metong apungol. Feeling secure ya. Kaya ang gilub na ning sepupuna ning induna. Feeling warm ya. The warmth of a mother's womb. Niyang may binyag tamo. Kinawal nakatamo ning Diyos. Kinlampin ning kayang lugod. Eta na may paboren. Inampu nakatamo ng anak na. Binalot nakatamo. Kinlampin ning kayang lugod. And forever bilang anak ning Diyos. Let us enjoy God's loving embrace. Kakawula nakatamo ning apong Ginoo. Lalampina nakatamo king kayang lugod. E mutang sapating may binyag tamo, dinina nakatamo pang grasyang makayagyag. Bang manatili tamo king kayang lugod. We live in the loving embrace of God the Father. At yan ing metong ka rin dapat tamong enjoy bilang anak ning Diyos. Ing lampin, yang lingap at lugod ning kakatamong pengari at pamilya. Siguro nung ating metong abagay makaibe security, kin metong ayanak, ing lugod at lingap, daring kayang pengari.
Sana lang pinantala imbalang metong king pamilya. I remember niyang anak ko po tang masakit ko. O kaya naman po tang bayo ko matudtud. Kaming may kakapatad. Ulasana kaming imako. Apisana kami manibat bumbunan ng gantalampakan hanggang inipanamdaman ko itang apis ng imako at itang balot ning ulas ning kayang lugod at lingap. My dear brothers and sisters, ing bimot makakiraya king lalabangan. Here is a God offer ning kayang sarili kinalalabangan. Bangin payapot na kikatamo ing diwa ning Pasko. Maging pamanganta mo naman king metong at metong. Bethlehem is the house of bread. Manger is a place pipanganan. Manjare manjamo mangantana. Mibay siyang king metong alalabangan. King metong hospital. King metong kwarto. Mibay siya king lalabangan. Karin king Bethlehem ing balening tinape. Kitang manger pipanganan at sabsaban daring animal. Bangketa, yoperning kayang sarili bilang pamangan. Nung garing king Bethlehem, the Jesus, the newly born child, offers himself as a food. King banalay altar ning banalamisa. Yapag nini nga pong giring sarili na bilang pamangan ning kaladwata mo, bangketa itaman, maging pamangan tamo. King metong at metong. Mas manyaman kaming magpakan kaysa aking mamangan. O yan ni Jesus, yapag ning sarili na bilang pamangan tamo. And mind you, buat ang mamangan na rin animal, ingkare lang asbuk, durukode king lalapangan. At buat ang mamangan na rin animal, may pate-patela, may bababala uri pang animal nopin, may pate-patela pa. Pero botang pakananing nakatamo ni nga pong Ginoo. Ing pamangan, yung mitatas kaya katamo. Susubo yung pamangan. Dudo ko parang mga nanting animal. Uli pa siya rin animal, may patela lang, di na tanging pusa, galamusa na yung aso, botang makyabe yung pamangana. Pero botang tibuna nakatamo ni nga pong Ginoo. Mamangan tamo nganting anak ning Diyos, may kakalugod, may tatas tamo pa nga tao, o nakakanantaya ing tinapya ning biye, banggeta kalupa ng pengantamo, maging kawangis taya ing apong Ginoo. So my dear brothers and sisters, here is a God, offer na kakatamo yung sarili na bilang pamangan. Pasko, o tang yapagtamo yung sarili tamo, para king metong at metong. Ing kagiwan tamo, ing panahon tamo, ing sarili tamo, yang regalo tamo king metong at metong. At sana kaniting year of the lady, itamongan laiko, parishioners ng St. Andrew, memalen kandaba, yapagtay sarili tamo, king lalabangan ning banalamisa, king lalabangan ning kasuyuan king metong at metong, bangkalupa ning Ginoo, makakiraya king lalabangan, bangketa yapag ni sarili na kaya katamo. Dili po siya mabengin ng simbang bengi tamo. Siyam lang benging pamaglalang. Yang lelanganin ni Diyos yung sabla, on the seventh day, He looked back loving that His creation, and He saw it was good. Then siya mabengin ng simbang bengi tamo, aldo lang pamaglalang ning Ginoo. And today, magkirayang manyaman at magpainaway bingot, ulinikit na. Digmi bayo tamong puso. Ding pamasanan tamong kaisipan, ding bayo tamong kapagnasan, para sumuyo king Diyos at king metong at metong. Talakad tapo.